Kau ingin apa sih ketika topik jingiap jong Jisu Khrist. Jingiap jong Jisu Khrist, the death of Christ. Kali kau ingin apa lagi mucuan kong kolong. Kamu ayo abang jingiap ni abang yap. Dan kajing coba kelas pang ni ketika kentien. Kentien jingiap ni yap. Kamu kajing jak kelep. Kamot lese kajing bom don show lanik mi kita parang ka annihilation lani going out of existence kamot ta bamot u Frederick Nietzsche u nget dia kata u Blei u lajak kelep God is dead, he is no more kata kajing perkat jeng u Blei don show. Harai kaktin jingyap tin kaktin jong Blei kambatai kamot dia kata kaktin jingyap tin kaktin jong Blei kamot dia kata kajing pen yaklat separation haba yak ubreu kadang kajing pen yaklat jang kai jong ka mensiam na kado ai mereka daung seong kan ba ila kamno ila klat no haba ubreu le ka pop kan kadang kajing pen yaklat kajong ublei na ubreu par ka bible ke itho ye kan kajing pen yaklat da kan ka kerteng ka jingyap ka ba kenjam mensim ka ba chere babam jukut banong ba ublei uyap Lalu Blei ujak kelep aku ketika jingmut ke peningkong. Barang bau Blei ken ujak kelep. Lalu dan syuk kalang ke bamla long, ke bamla yang kan berkat, ke bamla wan pediang. Balai. Nomor Hebrew kalau nong ke peningkong ke balai, oh ngom ni. Blei, Kersani ki barok dekat tin ke bor jung. Lalu jauh Blei ujak kelep no. Lalu jauh Blei he is no more dan syuk. Manusia benang tersan, lalu manusia benang penek pensak yang kejik tahu, kejik pelong. Manusia menang kontrol dia ketika protel ada boleh dan show. Tar ke jingkeli. Kaya siya ka bejah kading penadong Jisu Khrist. Ngite bau Jisu yap habang Jisu yap kada kecil peklat apa yang joka met ka mensim jung. Hatu ka jinglong Blei jung ka yap no kam yap kam sim la pet no Jisu ka don hi badu Jisu. Ba ka jing si sang la ban sim ken ki jing keren ki jung Jisu hi ha kading penakal beri kam tambe abu keren kan cutu dakat halo juga kading penabul kala bu mudah ke buwang sisang ong hame hakai agak dikasih melong lembat ngai ha paradise hatmir jong kadingnya uji suruh ayat tadi manusia balak ban ai kat kan dikajing kular te ya ubriu ban ayat lang lara dei baka jinglong Blei jong Jisu kamdan baru Tang Blei balak ban ai kan ya kum kan dikajing kular bahaka dikasih melong lembat ngai paradise. Nama kada ka klem yap ke jinglong Blei jong Jisu. Ka kham sim ja no pet no. Nang ta ba klang chapang jong kata ka jing klat ko men sim jong i ke ne ka tu ka jing kran jong ka ketir ka khat do wang ko pa ha ki ti jong meng ai ti no ela kai. Ela ka men sim jong Jisu ka mi no ka klat no ka met jong ba ka lek no shau pa tang ba tang hadin lais ni pat lawan ya ka sim biang pat ha ka ya ka dur jong ka met tamam dei syukum tu ka met ka paningkong hari kali kamet ken ni kapag kaktin jong Blei ka ong ken kamet kapag jam mensim mo pom tan kantin siya ibut ong kum nuru o kamet mo jam mensim ngane ka resurrection body le kamet ken kapag mipat kani kamet kalam kamet kapag kala pa kapag pair pa sawan sa Bible study ngan aji botay ba sa pamjag kani kamet ken kalong kamet kapag dan ka ay kapag laban kang niya ka kani ka kinro kamet jong pinyem laban ya ling ba jang ka kinro lanoro kami nang kup ni kamet na de kup ni kamet kan kamat hamai la ban ya ling ba jong ni kenro dei kan ni mo po nga kwa ban experience ya katay kan ka jing mi pat jong Jisu Khrist na Blei namar kalong pala nala hadu kata kata aku selai para mangit anda ha ka jingwan ba asin jong Jisu mapi ban mangangin yo ya kan kamet ini yo tak batu yai ne hadu ko bakut bagi yai ne hadu bakut kinyo lagi Hatu Blei bau kwa usah si tom baru Jisu halo jong kading kena. Kajubab kalong ho usah si tom lang. Hakan urkom syau Blei bau kwa usah si tom. Kakentin elilin lama sebab tani ya Blei mi ina yang ka ai kajubab halo jong kading keli. Nun bau Jisu dan ani keslanya kendo umju address umju hot jauh Blei si sinru. Da ketinu Blei. Areu khot berbodo kwa nei de tang hakan ka kelmat bu syak sedien halo jong kena ongken
U Blei changa tangan ni kalimat ni Blei chang oh dan cibun lagi jubab ni bila discuss ha ka Bible study yang nam la uran kita are kawai gelong kani kadau ta kalong namar kadan kata ka jing jukut no ka jing penya khla no jong ka jing ade ka jong pa na umpun de ha ka ni ka nong rem ni lam ong bo Blei usha sitom de ha ni ka nong rem ni lam ong bo Blei uyap udan ka jing penya khla Yala de na umpun de ha ka ni ka nong rem ki ong God died Blei uyap Kiti khot ng Trinity kwa ukon baru mesim bakut. Kini nado bam jukut kilay long kaway. Kimbat ju experience menurut siapang juga jipnya kelat dari ha kadeng kena jong Jesus kimat ya kadeng jipnya kelat kawa ketang. Aduh kata-kata. Jinggeli long balai. Blei kulo ay punya kelat ila di na lau kon ubau hip ngarau blei. Tang na kabata buon yo ya pi ya nga ki belong ki menor ki nong shon ju si ban yo belong yang ki khon ju kane kane gospel kane kane jingai and this is grace, this is the beauty of grace kane ki tenak jong kata gospel ju jingai ju Kristus Yesus te hello ju kane nong rim yong bo Blei yap God dai no Blei yap ken kane kabit ken ko Martin Luther ong kum ne kwa ju reformation wong Lara ka ke baro ka jahalo juga ding pena ditang ka jingiap ubriu nginom yo ka jing sispa hot ubriu uyap halo juga ding pena handre udai ublei briu pat ubayap Hatu ngilaban ruai tu jing ruai amazing love. How can it be that thou my God should die for me? Halo juga ni nong rimba kada ka ciknya klat ngilaban ruai shit hem rukum ju ini ka jing ruai. Menang mo blei uyap namar jongha. Jisu kanyu kloy banya klat no sipo na pa tang na kamta balay ban yo yang rung yang pi ka hima ka jung blay long bala ka khui ka teng jung blay amen